ngoba lo unaye uthe sikwenza njani sikweyike. So kulengxaki ujongene nawe ikani ngoba izwi lenkosi lithi usikwenza njani sikweyike. Uyaphela unyaka izwi lasihambako njengoba ufuna ngalo lithi izwi lenkosi laphendekayo sikweyike. Ayikho into uThixo ayenze ngayihlelanga. Ngiyabazalwane ayikho into esingasiyenza kuThixo angayazi ngoba sinonke sibuza yena, sinonke sijonge kuye, sinonke sikhwaza kuye. Aseyiki ngoba sekhona sesimazi. Usukoyika ya nawe Israyeli usuku kwathi sibheke kaBheneza nawe Israyeli usebenza njani? Sibheke kaBheneza sibheke ngisheke nyanga yodwa ngoba likizo nawe Israyeli usebenza njani? Sukwani so ufika endlini abantwana besenza yonke into kodwa ufika ukuthi khona sendimazi alikwani. Sekufika ngeyiphi imeko ojongene nayo ebomini ufike phezu komuntu othi lithe izwi lenkosi asikwani. Asenzinyambaleleka asikwani. Ya ngifundele ke ngo-18 funda kanti seniyathandaza. Lawo ngumlomo kandikhoyo. Gada ke ngoku sengithobeka sengiyeka. Gada kutsho bani? As long as uThixo esathetha ngizwi lakhe. As long as etshilo noma ebekwa lamazwi kutsho bani? Lithi ke ngokizwi lenkosi lowo ke ngumlomo kandikhoyo. Kumelezele ngosilindini. Asoyiki ngoba singena kubukhwala kodwa sesethembe nothembisayo ukuba singabi nako koyika. Lowo ke ngumlomo kandikhoyo. Soyika njani ethini ukuthi masingathini bathandekayo masiboyike. Singena apha ukuthi akungena khona ngenxa yoba yena utshilo uba singoyike. Umlomo andikho lithi izwi lenkosi konke kwenzeka ingxaki. Haleluya.